nisi posvećen, baviš se nekakvim Instagram statusima, objavama, intervjuima. Stvarno je umara me to, jedva čekam da ovo završi sve, ali ne znam baš da će se nešto tu posebno promijeniti u idućoj sezoni, jer govorimo o toj kulturi koju si ti već spominja. Nemamo je. I koja bi i otišla izvan terena. Mi jednostavno nemamo tu kulturu kluba. Zapravo super je ovo trenutak za priču o tome, jer jedan klub koji je odgojen na kulturi kluba i s tim dojam da igrač kad dođe u taj klub iz nekog razloga je 30% bolji jer igra za taj klub. Ako ne paziš, onda se desi ovo što Real sad ima. Potpuni raskol, kaos, za njih Hajduk djeluje kao u potpunosti ozbiljan klub u ovom trenutku. Ali ta kultura se stvara i mora se održavati. Nije to ona po defaultu da ti je jednostavno tu uvijek. Mi je nemamo. Ja mislim da Hajduk nema tu kulturu i da je to čak malo dublja priča. To je priča i o medijima, i o ljudima u klubu, oko kluba i svega. U krajnjoj liniji u jednoj toksičnoj i okrutnoj sredini u kojoj mi živimo, jer Dalmacija je toksična i okrutna. Mislim, to se može i dosta pojednostavniti samo kad pričamo o igračima. Igrači su jednostavno prezaštićeni. Igrači ovdje imaju uvjete koje nemaju vanka. Više puta smo mi u našem podcastu o tome pričali, jer imamo veze s ljudima vani, pratimo vani rad i znamo prilike kako se neke stvari rade vanka. Vani igrači imaju odgovornost za iznos koji dobivaju, za plaću koju dobivaju. I naravno da ćeš gubiti utakmice, to nije problem, ali kad tebi se događa da ti, ovo što si malo prije govorio, da imaš utakmicu u kojoj, periode u kojem ti svako proliče se urušavaš ovako, to nije slučajnost, ovo je sad koji trener da se događa ista stvar. Znači da problem ne leži u treneru, odnosno ja bih rekao čak više da je stvar toga da veći dio problema ne leži na trenerima, jer mi smo mijenjali različite profile trenera, različite karaktere trenera, pristupe njihove i stvar je ista. Ovi igrači su jednostavno došli ovdje pod krinkom, ovi koji su nositelji ekipe, su došli tu i krinka je da su oni velika imena koja su tu da naprave rezultat, a njih se na to nije podsjećalo. I jedini koji je od početka do kraja ti je Livi koji je bio na razini da je to nosio. A ovi ostali svi, to je razlika ovolika ispala. Na uzorku od 5 godina. To je porazno. To je mentalitet koji je porazan. I sve ovo je posljedica toga. Ja nisam ni fan onoga kad govoriš oni imaju velike novce, pa njima je lako. Ok, ali to je posao kao bilo koji drugi na kraju dana. Oni moraju taj posao odrađivati. A ovo kako se oni dozvole da s njima svaka sezona završi isto sa budžetom na kojem mi operiramo, to je baš za proučavanje. To je nešto šta nas drži u to. Igračima se ne da, pa objave Instagram status, jer ti ne radiš. Mi cijelu sezonu, možemo reći konkretno koliko mislimo, Durdo. Mi mu govorimo o cijelu sezonu, prilike da imamo očekivanja, da se ovo može raditi, da imaš trenera koji gura mlade, da je indikativno zašto ti nisi u tom kadru i šta ti napraviš. Gurneš nešto šta nije samo po sebi kažnjivo, jer šta može objaviti sliku, ali znamo svi na šta tu cilja. I ti si, da oprostiš, mlatimudan od tinejdžer koji ima 5 dobrih utakmica kad se tek probija u prvu ekipu i ti izlaziš umjesto da mučiš glavu doli i radiš da se vratiš, jer Garcia je pokazao da će to vredno. Bogme, on je dobija šanse. Durdov je dobija šanse. Na zimu ga je, šta se ja konkretno bio nezadovoljan, na zimu ga je baš gurao u pripremnim utakmicama i vidjelo se da nije išlo i tek je onda
i onda je u Istri zamijenio pa je stavio Skoku Almenu na krilo. On je gura Almenu na polu špicu jer nije bilo Pukštasa, a gura je Durdova desno i ovi je odgovara nikako. On se tu nema šta buniti. Ali mi pričamo o tinejdžeru. Ako on sebi uzme za pravo da tako reagira, odnosno da šalje poruke, kako se to naziva, onda šta ću očekivati od ovih koji su najplaćeniji nositelji? Znači da je problem te kulture koja nema kultura rada, nego kultura lajanja. A ta kultura lajanja se očituje na ovakvim stvarima. Da ti, ajde, izgubiš derbi, ali da ti ne pokažeš trunku krvi u tom derbiju, da ti je glava negdje na ili van kluba ili barem na godišnjem odmoru koji će doći brzo i onda će ti doći ta pretkolo neka Dinamo osvoji kup i to dolaze ljudi moji za Kantun. Šta je neko rekao, mislim da je Vela u prijenosu, to bi ja rekao, tebi postoji šansa da ne znam, da ti sigurno ne ode, da ti njega neš moći imati u tim pretkolima. Jer Silića, će biti... ako će voditi kao trećega golmana, nama postoji mogućnost da nećemo imati Silića u prvom. Razumiješ, to toliko brzo dolazi. A ti toliko moraš intenzivno promijeniti tu kulturu kluba. I ta kultura nije samo u ovom aspektu na koji se Garcia referira, nego nečem puno, puno veće. A treba krenuti od tih stvari. Evo, šalje Mario Gudić 5 eura i kaže ne vidim daleki, valjda su ide loše, dok igrači, neki koji su otišli, nemaju klub, nemaju mista niti u Vukovaru, a neki sjede na klupi u nekim zabitima. Pa je, mislim, hvala prvo na donaciji, to je, zato isto kad mi komentiramo, uvijek treba odvajati, nogomet je užasno specifičan, nogomet nešto što prolazi u jednoj sredini, ne mora proći u drugoj i obrnuto. Međutim, ovdje je problem što taj utek vuče svih. Taj utek vuče a kad smo stavljali onu tablicu sa igračima i transferima i ko je napravio neku ozbiljnu karijeru prema očekivanjima. To nije slučajno. To nisu slučajno. To sve ima zakonitosti. Zašto i zato? A ja bih rekao da u Hajduku to veoma jasno, ali se volimo pravi blesavi i odnese nas euforija na početku sezone, doći opet neko pojačanje i bez para i sa parama. Opet će nam krenuti. Dobro, to je ono u ovoj grupi smo, mislim, ili negdje sam pročitao. Ono je veliki problem što mi igrača nakon jedne utakmice ga se spremno kuje u Zvijezdi. Durdov, recimo, tu si jedan primjer gdje on stvarno odigra 2 utakmice za redom. Bio jako dobro što na kraju se vidjelo da treba se protivnik adaptirati na njega. Ja, Gorica, Šibenik, one golove. Poslije kad su shvatili da je one trick horse, da ima izbačaj na lijevu nogu i to, staneš, ali mi smo nakon 2, ja ako se dobro sjećam, u nekim medijima je bilo pitanja je li ga treba u reprezentaciju već zvati. Nakon 2 utakmice. I šta god mi misli o reprezentaciji, ali reprezentacija Hrvatske je jedna od ozbiljnijih nogometnih reprezentacija na svijetu gdje ne možeš da ti 2 utakmice budu osnove za ući. Nisi Engleska. Pa to je kad mi se naslađujemo, ne znam, likujemo šta imamo, šta ovi imaju izaziva Belju u reprezentaciji. Da je, evo ovako, da je Beljo ima statistike u Hajduku koje ima u Dinamu. Tu bi se revolucija spremala da ga Dalić ne zove. Revolucija. To samo preslikajmo na to. Jednostavno stvaramo jednu krivu kulturu kluba, održavamo. Ali obzirom da baš ovo, kako smo potegli mlade igrače i Durdov tu nije usamljen. Više je slučaja bilo sa mladim igračima koji tako malo žele nešto pokazati na sebe. Znači da mi nešto krivo po tom pitanju radimo i u akademiji. Ti bi morao odgojiti igrača koji sa 18 dobro, ima godina... nekih i da ima i do glave i do njih. Znaš. Ima, ali ti ih moraš odgojiti. Jeste vidjeli Mlačića, nisam gledao kako igra, jeste vidjeli ocjenu na Sofi. Ja sam vidio sam snimku obrane. Tako ovo nema problema tih. To je do glave isto, ali ja bih rekao da je to kad se makneš. Objektivno paziti, ispričavam se, mali Ajme Brajković. Šta god sad mi misli o njegovim nogometnim znanjima, ali on nikad nije nešto prema klubu, a druga stvar, preživio je zbog ovog kluba svega i svačega. Da. Taj momak je stvarno svega i svačega preživio.
Evo ga, i zapravo se probio donekle. Zato je meni jako drago za njega da je to uspio. Pa je, Čisto ko neki inat prema kretenima. zato je ovo nije mogao u bedastijem momentu, ali u idealnijem momentu napraviti Bruno ovo što je napravio. Jer dosta pokazujete u sezoni u kojoj su tvoji kolege iz 5. plana dospjeli do 1. plana. Dečko iz Mariupolja je uspio doći igrati jebote za Hajduk. Iz Mariupolja. I ispred tebe je najbolji igrač Hajduka. Almena. To je najbolji igrač Hajduka, on je ispred tebe. Da ne znam koliko se trudiš, nećeš se izboriti. Nećeš. Ja dobija si šansu, možda ćeš se izboriti da uđeš s klupe, hoćeš to. Nećeš se kraj Almene izboriti da igraš ispred njega. Nema šanse. Ali da radiš, našlo bi se Uša bi, alternative. pa bi, ili neke utakmice će Almena igra na polu špici, pa ćeš možda početi, neke će bija i ozlijeđen. Ima si tu period i nisi se pokazao. Nemaš ti šta tu Nemaš više. jedan argument. Upao je Brajković koji je nepošteno nakon dobrih partija protiv Zire maknut na tribinu. Vučević je na zimu, šta god govorili mi o Vučeviću, odbija one ponude ako su istinite i produžija mu ugovor. I Brajković se vratio zasluženo u rotaciju kao opcija. Ako je on to mogao napraviti, mogao si i ti. Pa naravno. A bija si ispred Brajkovića i kako si bija ispred Brajkovića, ima si puno veći kredibilitet. Projekt si kluba bio. Ti si bija projekt kluba u rangu Bijuk. Za tebe se planira veliki transfer, sve se usmjeravalo da dobija si debi sa koliko 16 godina. Sve se usmjeravalo ka tome da imaš najbolje uvjete za etablirat se, ali ti si došao do toga da eto, odabireš ovako, govorit preko Instagrama. Pa meni je to smiješno, mislim. Odnosno, možemo ovako reći, znakovito bliži je Baliću nego Vlašiću. Pa je, nažalost, mislim, u ovom trenutku je. Mi smo rekli, želimo mu u interesu kluba svu sriću i da se probije, jer to znači da se dobro odradilo sve i da će klub na koncu konca u svakom smislu prosperirati, ali eto, kad ti odabereš ne radit, nego se prepucavat preko Instagrama sa kriptičnim i manje kriptičnim porukama, to je, ne možemo očekivati drugačije ishode ovakvih situacija. Ili ovo, kad ti, ne znam, onaj slučaj Sigur isto. Znači, ti isplaniraš njemu neku reakciju nakon onog fijaska, onog pljuvanja protiv Rijeke i on odluči napraviti sve jedno drugačije i postat nešto svoje. Dobro, tu A tu ne ide kontra kluba. Znam, ali to ti govori... To mi je 2% od ovoga. Ne, Mrsko. hoću tu pokazat koliko igrači opet nemaju tu odgovornost prema onome što klub odluči. Neka piše za Izrael i za Palestinu šta se mene tiče, samo je klub me bitan. Nije mi bitan njegov odnos sa Rijekom i to. Slažem se da nije u pravu i da ono nije treba raditi, ali ono mi je prenebitno u odnosu na... Ali ovo. ako je tebi klub rekao da napraviš to i to, a nogomet, Slažem A se. ti a odeš, nogometno, da. ti napraviš drugačije. To i nema ni formacije. Meni je to puno gore, jer to Sigur je direktno ušao u konfrontaciju sa klubom i to je po meni greška kluba. To se zna, valjda postoje pravilnici. A bojiš se. On se boji jer će objaviti onda i drugi Instagram story ili tako neki kurac. Tu se boji zato što struktura jednostavno nema takvu snagu da ti, i kad je imala, da se ne lažemo, koristila je u vidu predsjednika koji nije bivši predsjednik, isto tako on je značajno doprinio toj kulturi da igrači su svete krave. Zato što ih nije ti ja. Možeš misliš šta bi Jakobušić plesnija po džepu nekoga radi ovakvih stvari, ne bi. Ali to je isto problem. Ne hendlaš stvari koje bi u bilo kojem drugom poduzeću bile podložne. Odnosno imamo i u ovoj biznis strukturi kluba više ovako beskrvne igrače. Imaš, ali cila ti je kad je slaba struktura, onda je problem i kazniti igrača, ne govorim sad Durdova, opet Durdov samo posta sliku koja govori, priča 1000 riječi, ali s druge strane te da je kultura kluba na mistu, ne bi ti se desilo. Dobro, sjećam se kad je Sahiti u dresu Šibenika da gol.
pa je stavija sliku ili šta je bilo, na posudbi je bio u Šibeniku. Je. Pa su lajkali ono, naši igrači, lajkali slike. Pa daj malo stani, razmisli šta radiš, čovječe. Pa ta Instagram, misli, to bi trebalo biti nebitno, ali bitno je. To je virtualni svijet koji je postao, koji je zamijenio stvarni svijet, Instagram i TikTokovi i to. Moraš paziti na te stvari. Pa evo, u našem klubu neko nešto lajka šta ne bi trebalo lajkat, dobije pitanje zašto se to lajka. I u pravu je, nemoj lajkat to, zašto lajkaš te stvari? Nešto šta je ono kontra kluba na neki način. Nemoj ništa raditi, ono, miruj, pusti. Ne gubi glavu. Ne gubi glavu. Ne gubi glavu.